سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما giye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiul awwal nye hijra sankalo sabana bisunye worona de miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani kele sankalo tanna bisunye watani fulana ambe dawda bugu masjid ar-razzaq ambo kono a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari war-ruhbani ila akhir al-aya darisu temene aya damina anya ankumana oka waqti yansuru yurmi والذين يكنزون الذهب والفضة alakum mu'minun be sanu faranyugonka ka warije faranyugonka kan yede adam wal istima'u qurtubi be min fo ko faranyugonka ka fem faranyugonka abe hadisa do ke sahidu ye ko ciden ko sebo ma dondola yalenka fim fo awiye mogo kanka fim min faranyogon ka kan yire mawa khairu ma yakniju ar-rajulu al-mar'atu salihah ko donku kanju koroye faranyogon kalide munum be sanu faranyogon ka warje maraka faranyogon ka wala yunfiquna fi sabilillah nuta nafaqati ala kasirana munkos mana nute jakabo al aya kata aya labanna haula bun kasir ko nim mo nunu kafara derisu temene anye mo munu fo ako haula hum al qismu salisun min urasa'in nas akon nunun de fule tilayuru masabanaye hada madun kan nyemawu hada madun nyema munun be jiyan kono ni hada madun to ye doniye uka bunka shiru ko tilalendo kata tilayuru masaba fa inna an-nasa alatun ala al-ulama ko hada maden to ye doniye doni ke bagawuka fulana wala al-ubad ani bato kelaw wala arbabil amwali ani nafulutigum nim jama kudu saba dinya mogo to be sinsilembe nunu deka doni ke bagaw bato kelaw nafulutigum fa idha fasadati ahwalu haulai fasadati ahwalu nas akun nin jama kudu saba nin nunun kalla halacci yana doro hada madawun to fana kalla halau betiya ni doni ke bagaw ciyana bato ke law ciyana na politiku ciyana hada madawun to betiya de kama qala ibn al-mubarak abikum ibn mubarak abdullah ibn mubarak ya fo chokomi wa hal afsada dina إلا الملوك وهبار السوء ورهبانها عبد الله بن مبارك كو يالا موني دينا تشيا كو فوي ما دينا تشيا هم مساكي جوغو اني دوني كبغا جوغو اني باتو كلا جوغو نيم مغو سبا يريد دينا تشيا مساكي جوغو دوني كبغا جوغو باتو كلا جوغو
وأما الكنج من كنج أن ابن عمر قال هو المال الذي لا تودى منه الزكاة. عبد الله بن عمر ko kanju ye min ye ko nafolo min ni ma jakabo iyaro kanju min fule ni ye kuma sabade nana la tawsir kala bolo do ko kunni ayal la nyini ko ala kambe kitabe dunke de ma ko silamawte mawiya boka do kunni aya ko ala kambe kitabe dunke ni silama bedema oye abu jari ka tafsiriye do kunni ayal la nyini ye qibla tigide silama munum bu nyesi qibla ka salli oye suddin ka tafsiriye mi abu jari ka tafsirinde ka kene ka fo ala kambe kitabe dunke silama la kamba bedema mi ambina abu jari tafo ale fanani sebo to bora nyogon koroni aya la ni hakilina doye mi ayan ko ni be kitabe dun ken islama bede ka ni mo min ni kan nafuro sera jakama ni ma jakabo abdullah ibn umar ko ni kan nafuro jakabo ko kanjute anana abdullah ibn umar bolo tuguni ako ma udiya zakatuhu falaysa bikandi wa in kana tata sawara dina kun nafuro kun ni ya jakabo ko te kanjue tuguni hari na ya soro eyo do dugukolo jukoro de fokata dugukolo woron fulanana na bode jukoro kamarai tanki ba jakabo ko kanjute وما كان جاهرا لا تودى زكاته فهو كنجو اكو هرني نفلو من فنا دالين بك ابي اداب ابي كندكا ادالين دو كندكا نيتا جكابو كو اتوغو دي كنجو انا عبد الله بن عمر بن تغني قال هاجا قبلا ان تنزل الزكاه كن آية لنين يرساني جكا كجدي فلما أنزلت جالها الله طهورا للأموال تمام جكا آية جنا جكا نيامريان نانا أكسريان نانا على يجكا كيبي من بو جكا لا أو بك سبوي كي كان نفرشنيا وكذا قال عمر ابن عبد العزيز وإراك ابن مالك نسغته قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة ونكو آية من سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة قود إن آية توشه كفلو لأيتم بي فندور النفقة على كسر الله درو إكان نفلو لهارني جكته كو جكا آية نانو وتوشه يوم يهما عليها في نار جهنم مغمم بي سانو مرا مغمم بي ورجي فرانيقون كامرا أشيرا نسابما كما نبونو بريبريلا تيجي تغمي إما جكابو يوم يهما عليها في النار جهنم يوم فبشرهم بعذاب عليم فبشرهم بعذاب عليم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم على قتيد من نون تغلمو ukibariya kolla jaba bunye la jaba mumbu ladimi munum be sanu faranyugon ka kamera ube warje faranyugon ka kamera ashera jakama ajakate bo ukibariya kolla jaba bunye mimbu ladimi يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يوم يهما عليها دندل الدمي ni alabe ikasanu ikawarje min jaka mabo alabe akalaya jahannaba tasuma kalaya aka kake jahannaba fere denye ikasanu min jaka mabo ikawarje min jaka mabo alaba ke jahannaba fere denye ka kalaya jahannaba kono fatukwa biha jibahuhum ubenna fulotigin wutem pasinaye wa junubuhum anu kerun wa juhuruhum anu kon haja ma kanajitum li anfusikum upasito fana abe foka faraka kulla jaba udusukum fana kono ayakan na fulo min marajiya kono nama jakabo ode fuleniye ode fuleni feri denye nabe pasinaye fajugu ma kuntum taknizuna ayretum ben nafulu min faranjugun ka kamara nata jakabo aya ka janga katan nene ayuqalu lahum hajal kalam tabkitan wa taqri'an wa tahakkuma
nin kuma be fu yede pour ko dusu kasi ka yele ula anana ayaw do kono ثم صب فوق راسه من أجاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم نمبفو كافر جهنم كنو على بافو أي جهنم جيكلا بو أكونكا جهنم جيكلا لا جبا أي بو أكونكا على بافو كافر نينن أي يتم بجيا كوني كوي مغبادة إكو أي مغبادة إكابودة دونك نية مغبادة نكابوني لا جبا ننيا abe komi Abu Lahabi wada yato gunkasiru ko wa haja alladhi kuntum taknizuna li anfusikum min fulan ni nyayin na fulan min marawu yere yawde fulan ne nabe la jabanai wali haja akunnin de koso yugal don ke bawo ko man ahabba shay'an wa qaddamahu ala tati Allah ujiba bihi ko mugo ni fin kanu ko bila alaka batonye ko la bi la jabanai bul khaymu bofo madariju salikina kono ko fengo fende ni hada maden nyo kanude iduskun kono ka kanu bila alaka batonye ala bila jabanai wa haula lamma kana jamu hadhihi al-amwali asharu indahum min ridallahi indahum nim mugonnu ninna fulu kafara nyonka ka baka jakabo tumami yode sugantiya alaka jenyinika ujibu biha ala yula jabanu kan lanfulu qiyamah wada yato ala yulla jabanu kal nafolo ye lahara ako abikum Abu Lahabi ala kadanga baka Abu Lahabi minya ayere jija ka ciden juguya ka ciden koniya ana ka muso infana ya deme ciden ka juguya ni ciden ka koniya la awa yomal kama do fana akan muso beke sababu ye ka deme akalla jabali fana la jannaba kono wodi ato womre kama doni Abu Lahabi donna tasuma kono akan muso be do tasuma kono ala ko muso ka kibariya la fi jaydiha hablum min masad ko juruba kanna jurubi ni jurumina dilalendo tawsir kala do yen nin tawsir munna ko yomal kama do ko Abu Lahabi kan muso ko abe jahannaba logo de logo kato kata bila Abu Lahabi ka jahannaba kono na ka tasuma be mina ka kata doro tumami aya deme ciden ka juguyala jiya kono ya awa yomal kama abe awa Abu Lahabi deme aka janga kata jidili fanala jahannaba kono donc kama anna hadhihi al-amwal lamma kanat ajul amwal ala arbabiha wada koso tumami ninna fulun nunu ukera fenye mumbonyana na fulutikun bolo ubannaka jakabo كانت أضر الأشياء عليهم في دار الآخرة وكان فلو فنا كريم فني نيمبو تورو كتم فمبك الله غركنك يوم القيامة دو ألابو كت نفلو كاكيد جهنم فيري دندي كاكلا جهنم كنو أو سر كلا فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وجهورهم نفلو تكو تيمبي باشناي وكرو باشناي uko be pasenay don ko bon ko munnan nafulu tigi ni kan nafulu kera jahannaba fere denye ala yenni yoro saba kere kere ya kufo aya kono uko oho nafulu tigi fule ni e fantan nana ki kala hala fwaye nafulu tigi min te fonnan shiriye i kala hala foli ay amadiya ye aba nyei dade yele maka boy mafolo aba nyei dade yele maka boy mafolo ni o ma nye aba kere dima aba kere yirila ni omanye aba ko yere de katati jolento be ki sigilento odi ato yomal kama do fana paseli be ni yoro sabadeka na folo tikite akere ako ulude be passe folo harisa do bena nonu na sananka do ulula mbalmo jakka min fulo ninye jakka wajibira na fulo munu nanani الذهب والفضة وما في معناهما من أوراق النقدية سنو أني ورجي أني وري منون بسانو ني ورجي نول أنك نينما يلا سيسا نيني أنك وريو دولاري وني سيفو وني إرو جاكا بي نونونا سنو ناسيرا غرامو بيسيغي أني دورو سانيلي منا لا يبولو اي هورونde jaka bika
garamu bi segi ani duru ni sanu seroma jaka bika ni sanjele manala e yere taro amara lembi bolo jaka bika worije na sera garamu keme duru ani bi konontoni duru ni o worije bi bolo worije min beke barasoli ni borena nege wuye sanjele manala yi bolo e yere de taro ikamara de baka e horo ye jaka bika minyi anka shefa wuye wori mugu munum bambolo nube sanu worije nola ulu kan nisabe bata worije de la ibe yoromi ibe worije fere law nyenenka nu ko worije garamu keme duru ani bi kononto ani duru nu ko shefa hakke min bo soro ni o shefa hakke soro la e bolo sanyele malala e bolo jakka bika ni jakka wajibri ka jumambe bo urubole usuru tanna tilanani na mana binani dromekele binani dromekele ni sanu de do ni ba jakabo garamu binani garamu kele ndia jakai ni wori de do ni ba jakabo drome binani dromekele ndia jakai misali la uba fude keme drome fulani tilanche de jakai wori nunu keme drome fula ani tilanche de jakai ajate mina dro binani dromekele donc ni ka jaka ni ya jate kan nafulo kera hake minye ni ba fe ka jaka bo aka nugo masinta nafulo hake min bi bolo ika tila mo binani ni nyogonche mo kelen ni yoro kera minye ode kan nafulo jakai misali la ni wa keme de be bolo sanyele manala masinta ika wa keme tila mo binani nyogonche ni ya tila mo binani nyogonche kelen kele be wa duru de ma donc kelen kele abebe wa fula ani keme duru de ma wa fula ni keme duru ode wa keme jakai ni million kele mbi bolo atila mo binani ani nyogonche mo kelen kele be wa duru de so wa duru ode million kelen jakai halu mujara har miliyari de bi bolo e katila mo binani nyogonche dro mo kelen tan ni yoro kera minye dro de ka jakai donc ninye jaka wajibra na folo mina folo yendiñe fulanna albahimatul an'am minye bagawunye misi bawu nyame donc sagawu ninnu fana bi bolo jaka bula nyame jaka yata ni nyame kera duru sagani bawu jaka yata na sera binani misi jaka yata na sera bisawa jakabe nunu fana la ni ye nafolo fulana ye jakabe mununa nafolo sabana jakabe minna al khariju min al ard seneke fe munun be bo dugu kolola seneke fe na be suma abese kala sago ka ke dumuni ye jakabala mais ni seneke fe munun te se ka suma kala sago komi lemburu na nyogona mangoro na nyogona jakate wulula fona ya soro marasandi sido ibolo ni ya fere obena donc seneke feu jakabula ni seneke fende do sawu keme saba ni sanji de bami ube abe mina lili de ete jidama ete jisa kadwa koro na wote sama ya sanji de ba alami donc o jaka o yede al usuru mana sawu kononto tanay jakai ube niba suma boro de la boro kononto ibo boro kelenke jakai ni sanji de ba mi ube abe mina li ni ete jidama ete jisa kakala ni eba pese kilo de la kilo keme woro ani kilo ta ani fula kilo keme woro ni kilo ta ni fula sawu keme saba imbebe odema ni kamalo sera oma yugo kanyo sera oma jaka bika kilo kononto tanna e jakai minna ya soro seneke femmi ebe jide sa ka lamina e ube ebe jibo kolo kono ka lamide o seneke fe sugun na te lamini sanje ube te lamini alile e yere de be jisa ka akai ube e yere de baso o jakai nesful usur tanna tilanche mana sawu kononto sawu tanna ibo tila atilanche jakaye tilanche mbe fara etaka wede ni ayere bami
donc ni nye sene ke fenye ni nye nafolo jole na sabana ha nani na al urudu tijara mana marasandisi jaka bala marasandisi jaka de yuru warendo kateme fembe ka so fule ni be so mara jakatala sola ni marasandisi mina koni de nabe e bolo marasandisi yani fere de la jakka be wajibala lemburu fule jakatala mais ni e ka marasandisi lemburu de jakka bala mangoro ni ka marasandisi e be mangoro fere de la jakka bika ibe misu de fere jakka be misu nunu ka har nu ma sen ni sabema ikam marasandisi jakka bala Ibn Samir rahimahullah aben nunu faka kitabu kono مجموع فتاوى ورسائل لمحمد بن مسالم وسيمين رحمه الله أجيجو تاشي الأسرى جيجو تنكونتنا أبني فويا مرسنديسي جاكا واجب لهم بالا دوني كبا بيد بنمبوكا وجاكا بمرسنديسي لا ni jaka wajibra marasandisi valeri de bellaje marasandisi nyerete laje de a valeri bellaje parce que e marasandisi sa ko iba marai mako bala o de yato ni e marasandisi do sa minan do sa sogo masisa e ba fe nini anana ka bitigi kono doro doka atreme bole ka ferama parce que mako te minan nyere law i mako be valeri min be sora la de donc jakka be valeri indela don ni sa nyele mana ale ye wori min do marasandisi la abode jatella jakka wajibra marasandisi nyere de la e ka sa jakka sa nyele mana don ni bi ka marasandisi jate a valeri be min na ibode jate e marasandisi sa sisa e minando ta wakele me don me ba ke ka jakka jate e ba ke ka minan fere wakele ni keme durude ibe wakele ni keme durude jate ni wakelen de jakabo keme duru min baka imo jakabo ibe wakelen ni keme duru de jate ibo de jakabo valeri inde be laje mina nyirete laje min ba kono te laje min do nalo te jal a valeri de be laje ka jakabo abesika ke silamete bi moka abesika ke yim minando sakana yire ma wakele min minan sisa kilewu utem minan fetukuni minan jigina e ba ke ka kemeshegi yere de nyinala e ba ke ka fere kemeshegi pour doka boy ka perdila ni jaka wakati nana iba fere kemeshegi minna de ibode jate na be wakele ni keme duru de la ni e wakele jate e fanton ka hakke do bi keme duru ni at e ya sa wakele de jaka be bo wakati ma ba ke ka fere bolo kemeshegi de ni silamiya sariya ko ka wakele mbo silamiya sariya binna ifanaka donc anto bilika a valeri be minna dommi ni be ewa jate ke o de be jate ibo de bo awa doni ke ba be de bennenika kuma bunu seminu yenni fo ako wallazina hum fi amwalihim haqqu ma'lum lil sa'ir wal mahrum ako ka fo jakabe marsandisi la derlay munye ko ala ko mo munu nu kan nafolo hakke donin bumbulo u kan nafolo la fantawunye jaka wajibran nafolo de la marsandisi en nafolo de jaka wajibran nafolo de la dalila fulanna ako aciden ko muwajibun jabalima wa alimuhum anna allaha aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim afu yeku la dunya ko alaye jaka wajibuka u kan nafolo la توغد من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم يكجك من كفانتا مكادو كان نفلتكما donc ko ni jaka binna ka bo marasandisi la ko jakate marasandisi la akon mo chaman de beye jiya kono nute jakabo jakabe bi ka bo mo chaman ka jiya kono de na ya sor ko jakate marasandisi la jakana bi ka bo mo chaman ka jiya kono de jakabe marasandisi la don ko ba be de bennoka don ke ba kelembe ni ni Sheikh Albani ale de ko marasandisi ko jaka ma wajibi ala ko marasandisi tigi ko yere bese ka dobo do ka sadaqati ka baraji nyini ko me jakati ka min Abdullah Zubrin wa ya araduka ka qala Sheikh Abdullah
ابن جبرين أدوى لجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية في فتاوى له بعنوان وجوب الزكاة في عروض التجارة وراي الباني. عبد الله الزبرين سعودية كادوني كبغى جروب من بين نوبا فو اللجنة الدائمة لبوس لما والإفتاء والجماعة ودوني كبغى دوريرو دوني كبغى انتم بو جروب دلا أيري فاتورا هجرة باكلة أني كمنانين أني بيسابا 2009 عبد الله الزبرين فاتورا 2009 مفتي تندو أتنبه لجنة دائمة كجروب دلا. وهذه الفتوى منصورة في موضع إسلام وين اللان وبفهمها كموضع الإسلام وين اللان انترنت لا نترى فتوى يني ولا يبي فتوى يني. يقول الشيخ في هذه الفتوى عبد الله أنك كرمك عبد الله الزبريني أكون فتوى ينكنو لغير أجمل علماء الأمة كم من تنك دونك بغض بناكا على أن أرود التجارة فيها جكات كم رسنديسي جكابالا أقول سلام من تنك دونك بغض بناكا كم رسنديسي جكابالا وقد خالف في ذلك الشيخ الباني رحمه الله. أقول الشيخ الباني يوسوسو على كهنالا ولا أعلم أحدا كم ألتم مغشدو خالف في ذلك قبله ko alete mo shido mo minye ijimawu soso doni ke bawo to soso nin koina mo alete mo do minye doni ke bawo soso nin koina alibaniye ato doni ke bawo do alibaniye ko doni ke bawo minye ni soso ko jakate marasandi sila ko alema delika doni ke bawo do wala alibaniye minyo soso fa innahu nasara fi bari talighihi ko albaniya chari أكدلولي دولة تنبت تاليغو كحديثة دولة أن الزكاة الأرود لا تجيب وليس فيها الزكاة واجبة قال بانيكو من يمرسن دي شيء كو جكما واجبي على وليس عليهم إلا أن يتصدقوا تبرؤا كفويت مرسن دي ستقو كفوك سرغتي دو بودرو كبراجيني فخالف بذلك الإجماع أكو البانية إجماع سوسويا إجماع العلماء إجماع الأمة أكو شغل بني إجماع سوسويا فلما لم يكون الحديث صحيح على شرطه أكو تمام حديثا من نانا مرسنديسي جاكلا نيو مسها عليك شرطك فقال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة كود قصة الباني كم مرسنديسي جاكا مواجبك وكأنه أكو أبيكم الباني لم يتلو على أحاديث أخرى دليل على زكاة الورود كو أبيكم الباني هري سوري منونانا كجكا واجب مرسندشكا كو أبيكم أمولو يي كو أبيكم هري سوري منونانا كجكا واجب مرسندشكا أبيكم الباني ما أولو يي فقال الشيخ الباني رحمه الله أكو الشيخ الباني كو على كهنالا إذا لم يثبت هذا الحديث كو الباني كو نيني حديثا مسها فإنه لم يثبت في العروض حديث وكف من يمرسنديسي جكاي كو حديث مسحالا ولهذا فإنه لا زكاة فيه كو قد قصو كو الباني كو جكا كو جكاتي مرسنديسي لا ومن أراد أن يتصدق تطوع وإلا فلا كوني مغمي نيان لا نيني كو يبي براجي نيني صدقة بوي كمرسنديسي لا كو أوفولي كوني وتي كو جكاتيكا إلى آخر تلك الفتوى كتاكا فتوى لبنا وعليه أقول ننكا فإن الشيخ الباني رحمه الله تعالى يرى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة كو الشيخ الباني كو علي بولو كو مرسندسي جاكما واجبي هكا بجاكما واجبي مرسندسي لا وهذا مخالف لإجماع العلماء كو الباني كحكلنا من فلن نيه كو يدوني كبغا بفرلا نيغون كمينا كو يوسوسو ولا دونك باورو ينين فو وفنا ينين سباتي كو كما قال ابن جبريل كو عبد الله بن جبريل يا فو تشوبي دي كو الباني كو اي اجماع سوسويا اي اجماع سوسويا حديثا دمني حديثا دودي نانا حديثا يموني كو كنا حديثا كنا نؤد زكاة من كل شيء نؤد للبيع نين دي حديثا كو سيبون كو
anw tun bɛ mina labɛn ko an b'a fɛɛrɛ an tun bɛ jaka bɔ o la ni hadisa de masaha ni hadisa sahabali Albani bolo sisa de donc ale ko marasandisi ko jaka t'a la nin balimaw dɔnnikibaw y'a yira a ye ijma'u sɔsɔya ijma'ul ulama ijma'ul umma ko Albani ye ijma'u sɔsɔya bon an bɛ min fɔ kuma sahale ijma'u al ulama ijma'ul umma min ye marasandisi jaka wajibira ala min ye marasandisi jaka wajibira ala donc an bɛ min fɔ kalandenw ye u ka ninnu kɔlɔsi masailaw la ni masaila nana kana karamɔgɔ kelen t'a fɔ ko i b'a giriya fɔlɔ fo i ka karamɔgɔ tɔ ni delilaw tɔ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan delila sabatilen bɛ min na i n'a ta o fɛ parce que an ka Sheikh Albani yɛrɛ de y'an bali ta'assubu la kana nɔrɔ dɔnnikiba ka kuma la tant que delila wɛrɛw bɛ u ka kɛnɛ ka tɛmɛ a ta kan Albani yɛrɛ b'o de fɛ ni e ye sababa bɛ yɔrɔ min ni hadisa ye ni ye sababa bɛ yɔrɔ min ni kuranɛ ayaw ye ni dɔnnikibaw y'a giriya ko ta de n'o de giriyalen de ko ta ka karamɔgɔ min t'a ma giriya ka bila o de ka di Albani yɛrɛ n ko ani Abdurrazak al-Badri Albani ye o ye munakasa kɛ samedi don ka sunna samedi don ka sun hadisa ani Abdurrazak al-Badri Abdul Musin Abadi den u ye ɲɔgɔn munakasa hadisa in ka ko la Albani tora ka hakilina ka Abdurrazak ko anw tɛ ka hakilina ta anw fana hakilina ye min yira na delilaw ko san b'o de ta Albani bananen a ka jamana in na Abdurrazak al-Badri bɔra Saudiya ka taa bɔ Albani la fo a ka dugu la a nana a y'a sɔrɔ Albani dalen bɛ dilan kan a man kɛnɛ banabagatɔ don a y'a bolo ta k'a di Albani ye u ye ɲɔgɔn fɔ kalanden minnu bɛ yen ko Albani ma ko nin ye Abdurrazak al-Badri de ye a ko a bɛ mɔgɔ de yira ne la ni mun ye munakasu kɛ samedi don ka hadisa la samedi sunni ka hadisa la a b'o de yira ne la Abdurrazak al-Badri ko wa Sheikh a ko an ka karamɔgɔkɛ e yɛrɛ de y'an lamɔ o kan dɛ ko an ka ta'assubu bila an ka delila de ɲini ni delila sabatire man ka taa ye Sheikh Albani dalen a ye Abdurrazak ka bolo yigi a ko n bɛ kalanden fɛ komi i cogo n bɛ kalanden fɛ komi e ɲɔgɔn donc a ka ninnu faamu a la ni Sheikh Albani ko marasandisi ko jaka t'a la ijma'u sɔsɔra o yɔrɔ la ijma'ul ulama jaka bɛ marasandisi la ni jaka binna ka bɔ marasandisi tigiw ka diɲɛ la jaka bɛ bɔ bon jallatul ulama dɔnnikibaw ka kataw minnu b'u bolo mɔgɔ kana u fɔ mɔgɔ kana wa olu ta k'u b'u fɔ dalila de ɲini et puis n bɛ min fɔ fana fatawaw la n ye hadisa dɔ dɔrɔn n ye hadisa dɔ ye dɔrɔn n bɛ fatawa kɛ fatawa tɔ ye dɛ Khattabi ko a ko hadisa ko ani fiqhu a ko misaliya bɛ komi de sipasima ani soden minnu bɛ jɔ sipasima kan imamuna Khattabi fi ma'alimi sunan abi Dawuda ka sarahu kɔnɔ a ko hadisa ko ni fiqhu k'u tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ hadisa ani fiqhu tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ fo i ka fiqhu fana kala de ka fuqahaw ka kumaw fana k'u kɔlɔsi de k'u dɔ de a ko hadisa de tɔgɔ ye ko sipasima a ko ni mɔgɔ e ye sipasima bila ka ɲɛ sodenw ni kɔgɔma jɔ a kan nafa b'a la wa a ko n'i ye bon fana jɔ ka sodenw jɔ k'u ɲɛ sipasima t'u kɔrɔ laban ye mun ye a bɛ bin donc a ko ni hadisa de ye sipasima n'a b'i bolo a k'a sɔrɔ fiqhu fana bɛ a ka fɔrɔ fiqhu fana dɔɔni b'i bolo faamu bɛ o de bɛ kɛ komi soden ka don sipasima in kan ka giriya ka sabati bolo mais ni fiqhu tɛ e ko i bɛ delila kɛ ni hadisaw dɔrɔn de ye i ye hadisa fɔ faamu tɛ fiqhu tɛ a tɛ ɲa dɛ ko fiqhu kana mais a ko ni ko i bɛ kuma ni fiqhu kuma fana ye k'a sɔrɔ hadisa ma fara kan k'a kɛ delila ye a bɛ komi ni mɔgɔ min ye bon jɔ ka sodenw jɔ sipasima t'u kɔrɔ a fana bɛ jɔ wa a tɛ jɔ donc u tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ u tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ fiqhu ni hadisa tɛ taa ɲɔgɔn kɔ dɛ fo bɛɛ de ka kala ka faamu o bɛɛ de ka kala ka faamu n'i bɛ fatawaw kɛ ani dɔnnikaw ka kuma bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan min ka girin i b'o ɲini k'o fɔ donc nin ye nin masayila ye
tumbe tembihu kala marasandisi jaka bala doni ke baga bede benen boka Sheikh Albani drone ko jaka tala anyogona doni ke baga ye araduka ka kafo aye ijima usosoya ni ba ko fatawa nyini ta ahara asebe ika asebe fatawa Sheikh Albani bisani urudu tijarati bisani jakati urudu tijarati wa raddi alaiha nyekuma munun fo sisan ni taru sebe nyekuma munun fo ubu bo ibuye fatawa Sheikh Albani bisani jakati urudu tijara wa raddi alaiha ko Sheikh Albani ka fatawa minye ko ewa marsandisi jakatala ani aradu min keraka ibito nyini donc ninye jaka wajibira na fulo mununa ninani dero bo so so libe don ke ban yoro juma sanu kola sanu minye muso ka masiriye sanu bi na be muso bolo aba yere masiri nay o yere ni sanu be muso bolo amara lende do iya marade jago kama ube iya marade iti yere masiri nay ni wori ko mi na do ferala ka kem makoy don kuma man nyon soso ni na jaka bola de ube masiri minye haramuye jaka bola de don kuma man nyon soso la de jaka bola de masiri minye haramuye jaka bola de mo ko fana kroshi don kuma ye nyon soso yoromi anya kuna le huluyi min jahabi wal fidda don kuma ye nyon soso masiri ni sanun worije masiri minna masiri nkake sanu ani worije min ni muso ka masiri kera fe wore min te sanu worije jakato la diga kuma toka masiri min ye sanu ni worije tele an yakuna al huluyi mubahan amma huluyi al muharram fatajibu fihi zakatu inda jamil ulama muso ka masiri kake masiri min daga lendo aka yire masiri nay sosoli nana odela min ni muso masiri ba bolo masiri min islamiya sariya ya haramuya o masiri sugu jaka bala doni ke bawo bebbe noka masala sanu mina muso bolo jaka bola worje mina marale muso bolo jaka bola bunu semini ba misale do fana ke ni muso ye sanu min dila ka ke komisa ka sanu dila ka bila sa sawrala fe nyana maya sawrala o sanu sugu ki masiri na ya haramu do jaka bi kawla jaka bika ola an ube ka sanu dila ka ke komi bunteni nyogona fe nyanamaya sawra ka duala o de be e kanna chenila jaka bika ola parce que ni sanu doni haramu ika ni fana ka fa'u sabana an yakuna muidda lil istimali sanu in kake e ya labbe ibake ka barake na kimire masri nay فمحل النزاع هو الهلو الذي يتخذه الإنسان بقصد الاستعمال وتجين به دون كما كان يقول سوسو بسانو جمانكا جاكالا سيسا سانو ني اتيجي باكي كبارا كناي اباكي كيا يرما سيرناي اتشيف نيا كورو سوسولي نانا نين جاكالا سوسولي نانا نين جاكالا دون كما بولو كما سوريا دون كما منون كو جاكا واجبرالا منون كو جاكا ما واجبرالا majabi maliki bola safai kan majabi bola ahmada kan majabi bola munun ko jakate ewa muso kan masiri ko abake ka yire masiri ni sanu minye a chayara choko jakatala ni majabi sababoka wal qailuna bi wujubi jakati fil huluyi munun fana ko muso kan masiri harin na bake ka barakina ka yire masiri jakabala hum al hanafiya hanafiyan kan abu hanifa ka majabi jakabi muso kan masirila wani wa riwayati ani ahmada kai riwaydo ahmada kan riwaydo la abaka jakabi muso kan masirila wa qtarahu ibn munjir yode sugantiya ko jakabi muso kan masirila wani qattabiyu ani qattabi wa ibn hajami jahiriyu ani ibn hajami jahiriyu wa sana'aniyu ani imamuna sana'ani abaka ko jakabe muso kan masirila wa min al mu'asirina an ka waqti laban ka doni ke baga wala sheikh bumbaj sheikh abdallah bumbaji baka muso kan masira har ni bi yere masirina na yen ni sabe bo sanye le marala jakabika wa sheikh ibn usaymin baka muso kan masiri har ni ba do ki yere masirina seran ni sabe sanye le marala jakabika
وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء من يدونك بقى غروب من بسعودية فتوى كما ويوك فتوى بغوريكا كافو جاكا بي مسوكا مسيرلا ويوك دلاو كمونيه كو تشيدن كو في رقة أروب الأسر رقة يمونيه وريجي كو تشيدن كو وريجي ما أسيرا جاكا ما أروب الأسر كو تنان ناني نبك جاكاي وكدل لا دوفله أنا نهر سادولا تشيدن كو ليس فيما دون 5 أواغي صدقة كو وريجي 5 أواغي ودي بيبي garamu keme duru ani bi kononto ani duruma ko ciden ko worije mimbo o koro jakatola ne temo fen sera o ma jakabola ko cide ma worije bo worije la yade sanu fana ewa anana ko amba aisha to ka hadisa fana dobe ko de lawre munye ko amba aisha to ka hadisa dobe amba aisha to ko dondola ko ciden donna aleka ko cide nye bolono lege min be do bolon ko nila ko cide nyo bele ba fulaye ale bolowula ko فقال ما هاجا يا عائشة ko ciden ko Aisha nun fana jumaye fa qultu an ba shi to ko ale ko cide masana'atuhunna atajayyanu laka ya rasulullah an ba shi to ko ale ko cide ma cide ni nunun dilade nimbi nyere masiri nuye inye koro qala ciden ko ama atwadina jakatahunna ako ya laibe nunun jakabowa qultu la an ba shi to ko ale ko cide ma netu jakabode قال تيرن كو هو حسبك من النار اكون نوني وسا جهنم دوني ني حديث الباني اسها حديث سهلندو اني مسوره ونانا وما ها ابنه الله مسو دونا دم مسو نانا تيدم ابا كدم مسو بولولا مسكتاني خليجتاني من الجهب ميني اوا بولونا نيغي براسولي بولونا نيغي بريبلي با فلا وفنا دم مسو إن كدم مسو كبولو فلالا فقال لا أتوتينا جكات هاجا كيدن كو مسو فناما ورجي بولو نيغا بلي با فلا من فلا إدم مسو كبولو فلا إنا إبو جكا بوا قالت الله مسو إنكو أي قال كيدن كو أيا سروكي أن يصورك الله بهما يوم القيامة شوارين من نار أكو يا لا يبافوا nin bolona nin barasoli fula min fule ninye ala ko nyogona tasuma bolona nige fula do iddo e way bolola jahannaba kono qiyama wa aw muso en ko ale ye bolona nige fula mbo adde muso bolola yu fili kata ci dem aku fule ala ko ke togomo ko o cogola hasana wal bari ni hadith al baniya aku hasanu do hadith sahalendo donc munun ko jakka wajibira muso kam masirila hari na ba yere masiri naye asheran ni sabe ma ukaddele la ufule aw ni masala fanala rajihun o ye ko dede muso kam masiri donc jaka balade hari na ba yere masiri naye de asheran ni sabe ma jaka baka ukaddele la do fule ninye ukaddele la kumbabon mbeno fo hadisa wala hadisa munun be kala bun kasiri yere kono uyu ukaddele la bo munna ukaddele la do munye fana ko aya min fule ni wallazina yaknijuna jahaba wal fidda kwala ko munum be sanu fara nyogon ka kamara ube worje fara nyogon ka kamara jakabu ka kwala ma sanu bo sanula ama worje bo worje la ala ma fo ayen kono ko masiri sentala ako sanu de dro ako worje de dro ukaddella do yo woye donc hadisa mununa bun kasir ko ra ko anni sawban anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu ko kiden tumba fo man taraka ba'dahu kanja musila law yawm al-qiyamati sujja akhra kidon ko ni mugo yin na fulum marallen to ko fe jiya kono ita jakabo asera ni sabema ko yomare kama don ko alabi kan na fulo ko abake komi gorongo fima de sa gorongo fima lahu jabibatani tamam fula de bala yetibahu o gorongo fima be tugu eko kiyama keneka wa yaqulu waylaka ma anta ni ena fulo tugu ye gorongo fima ni ya yi kofe kana hey ba fa halaki be eye jonye fa yaqulu ana kanjuka alladhi tarakitahu baraka abafu ne de kan na furai yi kan na fulu min fara nyogon ka sera jakka min nima jakka bo ni ya to kofe jiya kono ne de do wala yajalu yatibahu gorongo fi ma inte wuli abitu ko hatta yulqimahu yadahum fa yaqdimaha atawuli no fe fo abi minani boloy ki bolo nyimi ثم يتبع شائر الجسد وكفى به فرقل توبه نيمي كتاته نيني حديث دوي اسناده حسن
hari sawre nana bi hurata bolo ko la ka ciden ko ma min rajulin la yudi jakata malihi ko ciden ko mo shite niti kan nafulu jakabo illa juila lahu yawm al-qiyamati safaihu minan nar safaihu minan nar fayukwa biha jambuhu wa jabhatuhu wa jaharuhu awa ciden ko mo shite nafulu maranita jakabo ko fu yawm al-qiyamati ikasanu ikawarje ko la bake jahannaba fere denye kabile jahannaba kono ki tem pashenai ki kere pashenai ki ko pashenai fi yawmi kana miqdaruhu 50,000 sana donna dommi ni don kelen jolimbe ko me giya samba bi duru e bode ken nim pasedi la ite passe don kele ki bilade ite passe dogo kon kele ki bila ite passe kalo kele ki bilade samba bi duru mi ni mo ba jo qiyama keneka o samba bi duru be ni feri dende bolo nu bi passe nay na bi sumado ibado jahanaba kono ka kala ya tuguni na bi sumadoro bado jahanaba kono ka bile tuguni ki passe nay samba bi duru qiyama keneka eba akenni passe lidela hatta yughna bayna al-ibad fo waqti mi alaka takiru tige jonni nyogonche summa yara shabilahu wa kufi bi kasiraye imma ila al-jannati wa imma ila an-nar harbi ma bade na ya suru ka junubu be ewa pasira ka boila ina tari janna hari na ya suru pasili mi ka junubu ba ina tata suma ko ini kasiraye imma ina tari janna alla na ya fi ina tari janna imma hari binata toke janna ba kono anana jaydu ibn wahab bolo qala maraitu ala bazari birabijati ninye abajari hakrina min tumba bolo abajari nin ceyin ko ko ale temena abajari na rabijati yoro dode do abe madina kungo konona dela aye abajari kelen soroy akwa abajari munya kelen nana shigiya kamo toto madina abujari ko ako aya min be qur'ana kono wallazina yaknijuna jahaban wal fiddati wala yunfiquna fi sabilillahi fabashiru bi ajabi alim mawiya bolo aya sura abajari tumbe samide ani mawiya konni aya kambe kitabe dunko de makante silamawma abu jari ko ayi ni aya kambe silamaw yirede ma abu jari bolo ni na fulo chayare bolo togo ni ka don na fakati takabwala ato saragati de niya marakanjudo odi abu jari ka haklina ani mawiya mabenina mawiya ko abi haklina min kanni te akan nimbila abu jari ko nete bontaka na fulo koni ni abi bolo a chayara chogo idon ikad ewa don na fakati bola to fo ika saragati de tulama ni mawiya mabenina mawiya sirana ani shebo kana nyogon soso kana hakilina wore do shebo kunna mawiya yelletri sebe kana usman ibn affan ma aya suru usman de islamo nyemai aw akonni hakilina be abu jari boronena mabiala nya allah fa mu chogo maso usman ibn affan ko abu jari kana madina abu jari nana madina bo tusuru usmana fana yalla nyini ka famani sebo to abu jari ko lete boataka ale koni na fulo chayara chogo ika don na fakati ne ya bola ato saragati ni ma saragati kanju de bi bolo be manke wala usmana fana sirana na tora madina konona la akana tora ni de gusuru sebo to bolo usmana ko akawuli akabo madina akata siga damana dugula kele wode kera arabi jati atara shigi odugula hari mawiya derila ka isai kani mawiya to nyonka mawiya derila ka isai ka dinare bakele kodi chedo mako akata de abu jarima cheyin tara a dinare bakele inde abu jarima ko mawiya kon kana nindima abu jarima ko be minna addu'a yota ka bola atwa ya be di atwa ya be saragat mawiya ya isai de kofe mawiya ko cide ma ta abu jarife ko i tara sanu min dama ko i filila de ne ko i kata di mo gore de mai tara di alema ce tara abu jarife awa akone nana ni minye ne trompere de ne de filila de ko kata di mo gore de menena ako fonni na folo ni wore nana ni ne ya sara tara be akone o sara kati fonni na folo wore nana ni ne ya di awma de balma abu jarife na ka hakrina min fulen ni sebon fana te bamba fuika fo delila de do bi bolo bon kasiri ko abu allahu alam minya abu jari fana bila ninka sababu munye ciden ka harisa do ciden do ka abu jari ma dondola
أقوم ما يسرني أن إندي مثل أهد جهبا تيدون كن نتافي هودي كلون يغنى سنوكا كنه بولو يمر علي 3 أيام نتلي سببت من لا كاتوين بولو وإندي منه شيء كفويتين بولو على هودي كلون يغنى سنو نيا دين من تافي تلي سبكت ملا كفويتين بولو على إلا دينار أرصده لديني فنيني دينار كلمة بلا نكجر من تقوني نمبو كجر سراناي فهذا والله أعلم بنكسيركم من فلنيني على دبي سوابادو هو الذي حد بأبي جاري على قول بهاجا ودي أبو جاري فنتا ناي أكاكما من فلنيني ناي أفو أبو جاري فنكا سنبيرو إني حديثة دي ni ciden ko hudu kulu nyogona niya di alema ko ale tafe tile sabaka teme ka dinari kelento abolo ala fo ka be sarakati ka beddi foni diramermi na ya bila ka jurmani tigi nye donc mbalmon ni hadisawu de fule kana jakka kibariyala donc anko munun ko tuguni ko muso kam masiri hari niba a ire masiri na yede chenye koro na sera ni sabema jakka bala donc kadde lay ni hadisa ko tiden ko mami sahibi jahabi wal fidda ko tiden ko chanu tigisite woriye tigisite la yudi jakatahu nita ajakabo illa idha kana yawm al qiyamati sufihatu law safahin min an nari foni qiyamah don chera ala ba ke jahannaba ferde ki passe nay ko tiden ko mami sahibi jahabi wala fidda ko masanu tigibo sanu tigilade ako sanu tigiside te woriye tigiside te ni ka sanu be se jakama ika worge be se jakama ni ta jakabo fo yomal khamado be ke jannaba feri deni awa mbali mom misi tigi bo chogola nim misi de bi bolon u jakate bo sagaw de bo bolon u jakate bo yomal khiyama jahannabun yomal qiyama keneka alabe yoro de refense ke edda o yoro inka misi hakke min maralen tumbe bolo jian kono nutu jakabo misun nunum be de bena katama ika katama ika kata nu tamanika ube banna ube sagi katama ika kasagi samba bi duru ibdalen do ikam misu be teme kan chogodela samba bi duru mi amba ke kiyama keneka e kam misu be tama kateme kan chogodela fo ala kata kiru tige do ni nyogonche wala har sama bade o kiru tige len ko fe sisa ibi kasiraye imma inatari janna imma inata jahannaba saga tiku ba tiku bo chogodela ba hakke min tumbi bolo saga hakke min tumbe bolo na jakate bo jiya konoya yomali khamado ala bi dati fense qiyama kene kare ika saga uni ka baw be teme ka samba bi duru ubode ke tama ke ikatama ika okella jabayo de folo de kiye wala folo ika saga be teme ka folo kila malu ya qiyama kene ka folo be karo janin tunte jakabo donc ni kiru tigera ini ka siraye imayna tari janna imayna ta jannaba donc balimo jakabo baliya kasara belebele bade bala jiya kono ya folo abika na folo bareka bo jiya folo la folo ajanga kata be alabe banaw do de bulila bana munum bi kono na firu tese ka furake na folo be ta dafe abarika bolende do ubi alabe tasuma do bilela ba jani ubi alabe kasara do la shima jakabo baliya bo la se hada made majiya kono folo kana folo barika bo bada ini kasara berebele ba be nyon soro awalla garata ka juno wore gorongo fima ado beke gorongo fima de ado beke sanu feri dende donc nim bedde labe qur'ana kono na ka hadisa salum alaka ankisi jakabo baliyama mbalma na fulu min fana be dugu kono kasisa na jakabe bo fantambe doya silama uchela na jakate bode hari munum be jakabo na fulu te jate akanka jate chogomi ka jakabo hari munum be jakabo ni jakabora atebo abo chogola hari munum be jakabo akanka di mo munuma jakate do ado yoro la yima illa marahim rabbi wala hinana mo kelen munuma wala hinana mo kelen numa donc jakabo baliya fana wa ayaw de fulene nya wakati sera ayan da farawa ha faju wa inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kay ni sojja ni seriye ni na lube ala ngaw serero anya baramina ni islamalu
ni mɔgɔ kan ka mɔgɔ fo ko dɔ kɛ ma k'o kɛ wajibi ye mɔgɔ min ye wulila ka taga seli yɔrɔ la a yi ka kan ka fo mais a yi sara alijinɛle wele kosɔn an bɛna kuma seli kan bi ala min na seli kɛra diina berima ye ala na seli kɛra ka wajibiya ma ka wagatilu sigi an ɲɛ ni mɔgɔ min ka seli wagati ɲɛ ala k'iya seli fɛ